Quickly have a look at this lovely 3-bedroom apartment, spacious kitchen this side. So I'm going to move into the kitchen to give you an idea of how much room there is in this unit. This unit is 90 square meters plus. In this price range for 90 square meter plus property in this area, you don't get it. Lovely big living area. Echo, you can hear the echo there. Just to give you an idea of the size, it's really spacious. A small balcony. Maybe you want to have a smoke. But lovely, spacious balcony there. Then we're going to a bedroom this side. And for a spare bedroom or a guest bedroom, this is spacious. I sell townhouses with main bedrooms that's smaller than this. Really a nice sized bedroom. Then we're going, let's start at the third bedroom. Also still, for a third bedroom, this is spacious. Also built-in cupboard. Entirely property is tiled out. Your bathroom this side. Kyk, ek gaan nou hierdie lieflike 3-slaapkamer woonstel, ideaal vir ouma of oupa, of selfs eerste keer eiendomkopers. Hierdie gaan 'n eiendom wees wat jy om jonk in jou lewe koop, jy hom nooit gaan verkoop nie. Jy gaan uit vir hierdie dag as jy in jou huis intrek. Of jy gaan ook vir altyd hier bly, want dit is so lekker. Maar 'n ruim 3-slaapkamer eenheid in 'n baie gewilde woonstelblok. Lekker ruim slaapkamer. Vir hierdie prys om 'n eiendom te kry wat groter is as 90 vierkante meter in so 'n gesogte area, kry jy nie elke dag nie. Ons gaan na jou hoofslaapkamer toe. Lekker ruim slaapkamer hierso, vol ingeboude kaste. Seker een van die beste kaste wat jy kry in jou huis. Ek noem dit altyd die kas wat jou huis skoon hou. Gaste badkamer hierso. Gaste toilet daai kant, hier is jou badkamer. Lekker ruim badkamer. En dan jou derde slaapkamer. So al die slaapkamers lekker spasie. Gee ons 'n likeie, moenie hier ene mis nie.